my Sompa 106.5 FM Accra and also Sompa TV Ghana when Sabeka and also about Sciatica Research and Treatment Center and also and also for short 21st Clinic ni nyinada Facebook sounds na YouTube no so Sompa TV once ebeka www.sompaonline.com so esem ni nyinada fa so a once ebetimi akan doc afa yenkwai na sciatica yade no yesi e basemo command ankasa na asemo ye research amo ena maye futukoko ni amoko futu ye hu ne kofare ban kasa na hu aduro no ene abotira hodo ni nyina nso no matam de aso ye ne hu nkomo kakra nsa na na dwumadie na ye bedi topic ni ye re nda wase na menche atiefo ne ahwefo nso on say na o kan no 21st clinic de body na eya na ye so the sciatica expert sure Africa, West Africa, and Ghana for you na Nigeria to say bano sciatica padia, not just experts no, 21st clinic. Na sciatica na kwa yese sisiene enamu how. Enti natural say obi obeka say bia ne sisi eye ne ya ebi o ha na dia fa na to ase na nan kukumu ho na anase na nan tu na sremu. Ede ba fam nyina no ebi o ho no ma etimi eye wo ya etimi etwetwon onanti ananti na ewo ho na etwetwon obi so de eti no won dompenu mu ne nan dompenu mu ankasa ne nyina no nerves no say ho ba problem a etimi ema ote yawo dompenu mu beka say dompenu mu na anya problem bi so na nerves yes enti say osisi bo ho na de afa oto ase sire mu saa de ba fam no de say eyawo ya do na no na ya de sciatica na wona osa saya de no owo ehunim de wo ho akade Africa nyina West Africa na Ghana fo nyina je o matum no 21st clinic obiara nim se Sompa 21st Sompa Sciatica Research and Treatment Center of Africa nyina ka hu se 21st clinic no na eden ewo na mikan obi o no ma onte ya obia na mum abra wo sore se watena se wo sore se wo gina ho anante no ho na problem no wo na ne sisi ontimi ensore papa bo na wo sore kakra obi nso de abra wo nante na wo nante ko animu ana ya wo na ba na se ne nan agene wan peba bia ngina gise otofom tubo hu se wa pe dan bia so ana se wa pe bibi asom enyensa otofom anasa enti ni nyina no ya de sciatica ya pa yie na se eba na se wan tu ho na montem ya na edrum pempenso bi a na kan wa to hilche mu na ya meka se obohu se obi ekuta poma ede nante na nan yemre titiru no kotodwe sa na hojo enti okita sa poma no enye se ehya prekope nkakra ehya se firi ne sisi anase no kotodwe anase ne siremu na nantu na etwe no enam se wan pe ho asem anka ntam nti no ena me na koduru sam pempen so no obi nso de o te hilche mu because ehya ase no so mpe ho asem anka ntam enti akoduru pempen so a o prekope na atwe no anase amana na ya mrenti ontimi enye de ensore ngina na nan so mpo anase yawo na o tini nti ontimi enye de ensore ngina na nan so obi nso de na hyase se ehihye no te se de makwasra no anase ne na eye ne titriti ase de ananse ache no ne nyina ka hu se nerves no na ehwa ba problem na se eyawo nan ko ade ba bia efri ekoka wo na ase no na kire se eye sciatic nerve no ya de sciatica wana odi ho tintimai pa na so odi ho akotene pa no 21st clinic aya so de ba ya so ya onnom painkiller da anase obenya wanu ye prekope 21st clinic so odi ye hihye so na unya America crowd maye na uni how bia ya besa ya de na ma kwa ma pa ye edro nko bibidro ya da bia yese se wani je bibidro nko dia 21st clinic mota kasa asem no yes endro nko bibidro nko na modesa sciatica na na se bia ene mafoforo aka de foforo bi wo a mode etechre yes aya na onim se abrofodro bia ni wiase atimisa sciatica yade yes enti ya na se enye abibidro kwan so a aya na no kono yedin enti wo be ya so ya yusu abibidro ena sa yade no ye yusu abibidro ena sa yade no na ye send the machines ahodo aka ho enti se eye massage therapy na azofo nyina obi anim se ba no sciatica yade ne nyina edi mutintima ya betima aboa ma yare sana tima kon kan de sa ho akade ne nyina no ewo yaso ye enti emfidie ena massage
therapy a mo de yensa ankasa eye massage no na yesende abibiduru eka ho na yede sa yede no ma na eden ekokra okay na mamema obi ante se enye yade siate kan kwa na yesa wa yaso ye onim se America krabi etwa mu a yehwe anisubire ni ade no aya nipa bebre na etu ho na mo edi anisubire aba but asidan kan yankopon se wana ode anisubire ba nyina no ehun improvement pa yi okay se bia waka se wanisubire wo nanti ana se wo kwa afanfane ade wo kwati ahwe ni nyina no eyade se yankopon enam yeso ede sa nkrofo ni nyina yade enti obi ohono ma ye Johnson Tentem obi ohono ma ye stroke ana bana kwa mu obi ohono ma asichire yade ankasa okay wahu ana obi ohon so a yemfa ne se ne yafunu yade odi akini saa na yafunu ne ha no se egina na bo ano se egina ne yafunu ankasa ebi ho na adwane tomu kwa na yawo na ote no enye easy aha sanso na obi nso de atipaye se bia na egina ne tifa ba ako ne tini nyina na se bia na moma so ebi de ne titimi pa na be kana nimu nyina aha eno ne nyina ye ade a o de ba 21st clinic aka hu se ye de echiri kura na painkiller because ma yade no koyedin wahu ma yade no koyedin pa sensoro yade no painkillers no enti e ka se ya obiara wo famu no memfa nkono painkillers abra wo pa no ye na wo pesa wo si yade na no prekope no e wo se wo pe kwan bi so a wo se wo de ba 21st clinic utu ho na mo a yade se yeso yanim dia yewo akade a yewo ndura yewo a yade asa yade be ye mfie dunie no also obetimi anya ho fasodie pa yie na ohun atimi atom okay na maye misa obi pemochira kwan a achofa locations no etotuja maye ni branches ahodo baby e wo no na yentimi enkofi se na de abusia ene eye special edition e wo healing point so inti mama doctor announce na de wo ho ne no yentimi mfama yetiefo yes yatu yankrabata na pete Ghana fana nyina ba bi obeko bia no ya branch e wo ho okay enti wo hwe enkran anase Accra Central Hill Runabout Central Hill Runabout okay e ho no ma na ye wo Central Hill Runabout okay enti yemfa se Accra no Central Hill no so free circle side anase Chimota side na ba o ye dru runabout ho no ma no Central Hill Runabout ho no ma no onye dru ano ho no ma bon se ye sandboard e wo nifaso yes sanso na ofri ama sama side na eba o de Central Hill Runabout onye tra Goil Filling Station na si ya no watwam aha na watwam aba obonkum so obon se sandboard esi ho na wo so wa bo awuram na waje wa yaresa okay o de Kotema community 1 na ye wo Roman asori dan na chipe okay Olam Church na chipe na obohu 21st clinic e wo Tema okay kaswa no ye wo New Market kwan no so anase Obom Road new ECG office bi ohonom sa new ECG no nhwe animu obehu 21st clinic e wo ho e wo Kumasi ehwa overseas Kumasi ehwa enti ba bia ofri bia kasa wo ko ehwa obesi wo 21st clinic okay 21st clinic obesi wo yanim ho pe e ya brosa white baby Sompa FM wo sisi ya baby Sompa FM e wo no kwa na yenso ye wo sa nso na wo de ko takrade atadi efie kuma number 9 Anagi station okay efie kuma number 9 Anagi station e honom ena yewo takwa Roman stores nani mu pe ena yewo takwa Roman stores nani mu ho ena obehu 21st clinic o de ko Techiman omo Techiman twumia na azufo nyina no e wo wenchi na azufo mu de mo mbra Techiman ka se mo ko Agenkwa FM okay e wo sunya kwan no so okay onye duru Agenkwa FM a na nchen pe ho na yewo Canadian Bank dan yes en Canadian Bank dan no hono ma na yewo okay sanso na ode ko nkranza no so en Canadian Bank dan no eno so ho na yewo Children's Park na nim ho enti nkranza so de no ana ode ko sunyane no yewo Regional Hospital anase teaching hospital no na nim ho pe the first gate no yes the first gate ba bia ATM machine ni si no na hwe ni mo behu 21st clinic e wo ho brekum no yewo brekum amango ase brekum amango ase ya ben Chris FM e wo brekum amango ase go so fo nyina ne wona wo sehwe montem ho nyina no mukọ go so abotan so a Success FM anim ho no e ho na yewo Success FM na anim ho pe e na yewo Obuase Court Junction anase Council Quarters ho no
honum ena obehu 21st clinic eno ane se obefrɛ number yi se ebia opɛ ye branch ebe ona wo so atima akwaje wa yaresa dia 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311 311 311 311 0249 0249 311 311 311 311 0249 0249 311 311 311 311 Abusia Dr. Yusuf Salifuma ye nano ase na se na mesika ye no ene ye nche ho na ensemde ena ye de ebre ye tiefo ene ahwefo 19 na meka se na e special edition no 21st clinic ba ye doc o kasa na otimo nya mfinhia besedu yes mfinhia o hwe ye we ko na wie ya na nya mfinhia du yes yefa asedane abasobode kese ma Dr. Blessed Foster panyin kwankyerefo ya oda 21st clinic no tibrekese no one na pamfo panyinfo nyina manager ofori manager Daniel name doctors ni nyina na adwumayefo no mayema wo momo ene yo na Dr. Blessed Foster ode 21st clinic ba ye no on se tresem no akase onyankopon na niku enwisia ene eye wonom soso a wonom kunu ne won yire mu awuwu agya wonom no ese widows no ekunafo no eno nti wode ato ne ho so adwuma bia wo bebie bia no afeso a wo hwe se obetimi aye bibi ede amasa ekunafo ne nyanka eno nti no be se mfinhia nkunu ne ena wahye dwumadie biase se dwumadie ya make ne se wo ye free annual treatment edema eye kunafo ene enwisia ne doctor wone ye ba bekyerechiri mu na eda kra eba so no wamayen etimi ehune ahye no so na akwanya kese na wonso watam sa opportunity no na watimi de abobo no akwaje eye free screening na eya ekoso na se free treatment kra yade ahodo de ben doc enfinhia nkuno ne na mo ahye eye annual widows free treatment program ase. Yes. Efficient ni but o check here esan say time ye share clinic na ase no any programs ahodo a ye for sa anase akunafo ne enyanka say no de ye we ka ho a en na ye 9th okay anase we 9th edition etoso enkono okay 9th edition yes etoso enkono okay ma ye misaw se sa e ka e ya na eniema ben sa na ya na moye ma men shase wo all right one say o hwe se de adwumadi no setia yamfa no say Dr. Blessed Foster ye CEO okay and in the management on say o de sa adwumadi tenkirechewe editu akwa mu say ye boa akunafo ena sebi enyanka onye ndi emfie dunwotwe okay na saade no eduru a yekase yewo free consultation on se wokọ ayaresabia biara na se ansa na obe go through na wakohu doctor ne obeji wa aduru na asofo nyina no obefa OPD card sure ofa OPD card a be chekere won sane ade na ya check o vitals e be check o pulse ena bia o BP ena o temperature na o weight ni ade nyina sa OPD card no e free umfa OPD card bia ema akunafo ene enyanka misia na se nyanka yes omunye ni 18 years yes omunye ni 18 years okay eno e free ana e free o free hono ma o consultation ba onim se one thing say aya na yakase consultation a amonfo nhede nim se aya wo kwa ayarsa bi o tie consultation fee what I say edo 21st clinic dey yange consultation fee wo yaso eye but aya na okọ ayarsa bi a o tie consultation fee doc mi ntwa no madam fo bi ka se ne se opeso okotu mami ko ja na wojolulu okohu doctor no mpacho o di less than 1 minute otua 500 cedis yes o se yankasa krampo no obia o hwe TV bia etimi etie amalamfo ne friends so asofofo aya o muka se ansa no obehu sofo no obetua
Bejo chit. Consultation. Be there 100 cedis. Consultation 500 cedis, 300 cedis. What you say? Be 100,000 na. Yes, consultation. And ye VIP. And yes, abra opesa otna one on one doctor ekasa. Na o chire wunsem mu o hawa ufam. Na doctor betie no so bisa won se watoto ano. Na ebi obeje o history. Na afi na obedwen ho da akeka normal si ani. Ebi as physical examination bi na obeya na waye. Afi ansana wa hu se obeye lab we. Ana se obeye we ni we. What you say? And consultation no. Eno obefa eno nyina mu e free. What you say? Ye via ye be your labs. Okay. Labs no say bia moja mu hwehwemu. On say lab nso de e ka say lab obi anim se kwire se bia lab de obetua. Wahu. Ana de ya de bia na se hwehwemu bia be bia nso ne ho sika obetua. Ho sika. Enti oba de no se oba friend say program no bia. Ye be hwe laba ehu hia power ni pedua no mu a kire tam bia na e wo se abra wo ye nipa nko ade e wo se wo ta check sa no ma no basic labs ni nyina e be ye no ho okay aha enti o sugar e wo se ye check okay ana afei obi a wo osa e wo se ye check typhoid e wo se ye check hepatitis B no mo e wo se ye check wahu ade ba ko a hepatitis B nyina mo ye no for ye check ni nyina for free ojunso mu se hu be hia se be check ojunso mu a e be check se wo ko ayaresabia na se oman ye lab bi kura na ye check ojunso mu nko aka hu so ma ye obibi papa because junso na ka nsembebre e fa wo ho enti ye hwe ojunso nko a no ma be hu wo ho no no kese yare nkitinkiti e hinta nyina no etimi ma guest no so what you say e ma mo apo na po yes ma ye na po e wo kwan bi so na etimi de gina ho gina so ye den hu no ma bebre enti junso no nko a no enye easy enti junso so ye be hwe aka ho what you say okay ye betimi a check HIV nso aka ho ena afei labs ahodo a mintimi mubo ni nyina sesei what you say ni nyina no e free ema akunafo ne sebenja nka o meba honom abeje ayarsa e wo saada no saada no duru a afei ye se ye wie we nyina no ye be samu enduro ya hu oyade se bia ye hu ye no o de ye chatika anase oto asintina adwetwe na asofo no ebia wo ye odi ye typhoid ebia wo de ye yade we ehun duro no na ediama free but kan hu se aya na monfo ta ka se ade bia ye free bia no aya na enhede nya adwuma papa obi a oba ya so e biara no a wonum ye nduro esen ba kunafo program no ehun se nduro na ye de ma na eno na esen de ma no se brache nkwanta dem what you say yes it means that nduro na ye de ya adwuma a esa yade a ye gi edin amonfo nim se 21st clinic dia wo ya de ko hono ma ohun etowo no sa nduro na na ede ma because untimi mba me yankofa paracetamol ma abra anya no na edidi djuma so what you say na so konom na so ho antowa de modema enkofo wa bla o mo betua sika o betua sika ya se no kro no a nduro kro na ede ma free the value is the same monte so dabi the value is the same once a yatimi hu say bia we na ha o ya de ni no yaka enduro ebom sa kwan no so na ye de ama o se de be ya o no ma e betimi asan o yade okay because enunti a ye ho enunti a ye to ye nsan ye den efre wo okay na kire se ya ma we duro e be bo akrampa na ye ne yankopon krampa ndi ne yi ana se ye enye mfeni mo sem bi na mo ba be je nkwa yes na mo ba be ya adon ye nso correct enti ya ma enduro we se nyina no na afei ya sama nkyerɛkyerɛ se ebia oyade we ade be yese yare bia wona chiwade ja we di manye we obi a ode sciatica be ya so biara no after say ya ye hwehwemu no ya hu say we condition we na de anase problem we na de o condition we e ba ye na ya kire no ma bia ense se obeye okay kwan ya obefa so a obetwe on ho afri no ma bi ho a betima aboa ma ayaresa na tima konkan because ya gitumu say ayaresa no enye se ebia ono ma duro pe e wo se wo so di nhihye so ti ni nyina sa education ni nyina no ye de be ma se de be ya ekompo a ense mabio what you say eno dan chen a na ya san ma aduane
free. Yes. That's the beauty part of it. Aduane free. Yes, I'm aduane free. Doc Jina Hwansa. Ebusia for mpacho Sompa TV Tara 1 TV. Aduane ne de adwatando. Una oye program aka say aduane be bia wo bia no. What's otua 200 cedis scroll be to afia ba be. Yes. Na we no mayenka. Ya say ya kan aduane ne nipa nti no wo sole ya so kompacho eme kunafo. Eni nyanka na say nwisia omuni 18 years. Pe na Dr. Blessed Foster. One na pound for 21st clinic say one more year e di ama omonte mo nhye no so mfama ye ma won se obi test me message say na e be yes ngege mpacho wonya risia wo ye risia so no we di 18 years on ka ho be ma kunafo mpacho mo nka ho yesi ye e di ama mama na ya ne so fenti e doc mpacho to asoma ye wo sa be ma aduane free e be ma aduane free wow ada say e be ye in the form of snacks one say ayaresa nkasa no ye nyina enim se free screening ahodo atimi koso pa bon se ayaresa bi we organize free screening oba na oba se a omohwe wa na akire omohu oyade na afi watua for enduro we no ye ka se enduro ne free ye se ma wadwe na di because enim se obi ohono ma sa hono ma se de esi tete no nti no pese ono maduru ohono ma ana ya ka kire se o ba nso amenidi na bra because of labs na ye be ye wo no okay enti ye wi a sa aduane na ye de be ma wo no ka hu se eya na entansi sa yes yakuma mu ye ni umame yakuma mu e na ye yi de eden e de ama wo na se de be ya betima aboa ma ayaresa na timi akonkan na hwade se utu anamonsa na se oba dwumadie na se na o go through process ni nyina akɔwi a me ka me kira se esa yade composing se wa sori afa o card afa osika se o kwa yaresa bia akosa ho yade onim de ntia nipa na wa sori afiri ne fie no se ya announcement se na o fie na o se de no so obeba abeje na yaresa hwe wa sori afa o card ana say wa sori krampo yemfa se uni card bia o kwa yaresa bia no say wadware afa aha no say wadware afa watare ahye de wo hia na o loro fe o fa trotro bi krampo bia 5 cities 7 cities bi o krampo abenante aha bi o krampo abenante aya ya ka say nante no krampo exercise enti wo nante na say wo beduru ho no ma problem bia ni ho na so obetena se kakra yes wo beduru ho no mo no wo be go through some process we nyina free first ka hu say oba ya no wabehu se akunafu a omoye onseso mu nyina egu honom first wo sa sense of belonging no say oh enya menko eno ebe ma awre chichire bi na menko ami kuna ewu agya me na nkwada enso bi ba na ne mabe se 6 easy na wo hwe se wo wapese baba akopa edi wagya kuna ewu agya wo nyankopon so eyina na se won se na se nyankopon wa ye me ye pa wo e ma wo awre chichire e ma wo nkranhye na ni nyina no obi ohono ma wabetena ase se ebia wa go through lab ni weri nyina okotena OPD a na odwen ho enduro yi ebe sen yi metumi what you say eno so adwendwen na ewo no munu krampo no enye easy sa adwendwen nyina ya yafri ho because 21st clinic the aya na ewo ye munu se ana said there even we are saying nyina atum se beba no ayaresa pa dia then it has to be holistic kire se I was say you taking into consideration physical okay what you say economic okay spiritual psychological wahu emotions nyina no nyina come to play what think come nyina no enti se ekoba no se o tete e wo kwan bi so na se sikasem so esen be tete waka ho a obi krampo wage aduro na wie kra no ade no be kra na medi ade asa ade ano menduro no na eno ho krampo o tete wo ho at that instant onim se obi timi nom aduro once pe na no ho ato no yes say wa go through we nyina no obedidi na ovia wanum waduro na wako obehia wunu anom kola sa na o madi nkommo that's it what you say enti eno an se obetu anamon na oba watimi den atimi asawo yade abra ondwe ho ontwa teku anasa ontwa kaprempo wahu na me kuno wuja me enkolai
besia na mabura kura maami fo wa mpacho o kaso a we de wada roma ababa wa bi wanya be 37 years wa wonnum ni kuna wu agya no na da bia ma fo wa we de doctor mu ama mo konya o se ne ma ne yale nti obetimi aso mu nyina ba na asem wo limit obi ba na ne ma no dɔɔso a omu nyina ye nwisi ana nyanka obetimi de omu nyina ba omu nyina amra. Okay. Yes, omu nyina amra. Once a oye ajankan kwa de. Once a oye kunani kwa de. Enu nti a ye to yensan frɛ ba bibiara kunani bia hye bia se tokuro bi mu se dua bi so e wo se otu ho na mo eden eba. Enti ye we team no. Team eda ye we adwuma die so no. Etipo no. Yes. No widow left behind. Love still lives because ye wo obi biara ehun do ewo yakuma mu ye nya kunani bia wa akire love what still lives odono adaso ete wahu enti na kire se bia se bio se okuna afirimu a eno nkire se wo yankonam on se obi ba mami mi ba program ne bi some time ago na oba ya no me se ena me de hu se obi enam hyerenhyeren ne ade a unim de ewo no mu unim de ewo ne tim obi o ha osungu no mu ankasa it's not easy enti oba ya na o kire se no kunu free mu no de abusanfo de ye no na enye easy ana yare we so ayade aba na akwa mu na ba no sa enti on peso be wu aja na ba no so be wu aja no what you say yes o se odidi a enduane nye to ne yemu a na epie aw enye to ne yemu a na epie nti onim say ba bi aduru die edan ya ansha obeko na eduru sam pempen so aduane nye to mu aduane na equipe we ma energy ni ade ma wa ho enti ebe ma wa ye mre kakra sa obehwa na team na woko because obe lack some nutrients woni peduane mu kire se ni peduane ehia ankasa enti oba ya no ma ne nya butoyem enti ye hwe no o collab ni ade ana ye ka say onko didi oso odidi a obefe okay ana ye ma na duro no me na be 15 minutes ye say e was okoye massage enti didi wie odidi wie a na ya koye massage oso odidi obefe America say odidi ana okodidi odidi ya kakra bi o ka say opeso ofe say bio omo amudidi mfa ncheme ana me kire no washroom okay okosha osan ba ya oso wantima anfe fie na ama what you say enti from there no ana okoye massage power na of 21st clinic ansana obe free hono no anije bi odi free hono anya easy na wani nyisen chesa for the past week ni nyina afi na wadidi aka ne yafunu what you say oba hodo wan free wo ehona o man ndro na kaka mo se onidi yes odidi ye no wan fibiem sanate but obi biara nim se ye ndro no tam bia ye serve ndro na aya ka se wo pese wo no medro na didi wie e kakra na wa ye den wanom but ne circumstance ninti e wo se ye de man no man sana wadidi sure so what you say okay ana se ye man so ense se be chi bebre ansana wadidi nti no onum wie ya no be 15 minutes na e ka se ondidi okay but then na ndro na settle awurawura cells no na asefo na ye na adwuma ogodi ye wantimi anfe wo so akoye wa ye bia amba ana osan ba kwese ade na aka na osan koye massage what you say enti so wo fie na se e bia ye ka ensem bi se na oso tu ho anamon na se utu ho anamon a e be bo bebre pa ye na o hwe obi be ka se ade nti a yayi apunafo nko a because emema nso so what you say ye beba ho no na doc e de ben criteria ben na mode agu akwam because Sompa achede ye ekunafo obi kunu nwu ye na wa ba beje ntoma beje mu age sadin negation ne tintimatis no asa ya na doctor sadis ka keka ho wasaje envelope aka ho e de na ebema mu hu se nipa wa be ye yampa so ye kunani anase o ye wisi ana one na se uyi wa kuma mu ye bibia aya na ye time restrict ye far restrictions embe bebre okay because ye nipa wonam hoyi abra wonam ka hu se nya wonkwa na wonam spirit eka ho okay ye nyina nim se spiritual things na there as part of us what you say enti uye bibia
kan ho say kama no bedi so what you say kama no bedi enti utwa ntro ende kan ho say di wachi enti yen ko restricto so wona obetwa ntro abaji ndru na Yakupon de ehwe o ma me nwu na so wawu a document twa no kumase Sompa achede ma me biti ye mpotam ho ba bi ne kunu nwu obaji bi yes could you believe say within 5 Sarfo kura be wonu me kire na within 5 months wa hu ma me no ne kunu so wawu ampa yes ne kunu nwu ye wa eniama ye che kura so no so woni do so pom kura broso what you say ye obeti mi ache bi o ba GB yes ni kunu agu enti we say eya ni bre what you say any bre so da wo afa sa ya ma category no ya ma limit say ebia o kunu agu nko ade a ade ntia ya nka say obia yenim say e da ya wo obi ohono ma no kunu ti ase ono so okọ ahuhia mu sa okay but unya kunani okay anya kra mpo no wo obi a ode otibetu na beti so okay what you say wo obi a because am ma bebre ba asweye hono ma anaso mo ba hospital a on be hu o mo kape bo hu no ma kotena se no ma frefie me fremi kunu what you say na wa bisa ho se obi a ono so no kunu afiri mu so ono hwan na oba frɛ no oni obi a what you say enti ye wo mind bia oba yarsabia at the end of the day on timi nje na aduro no yere na support no enti samu ya mienu na samu tia nsa kona nsa ba we support no we support no what you say we support we and we support we but obi a ono akoya ankonam ono na okoba na osan be hwe no ma it's never easy na yen hwe say ye ma mu ha say no emma dodo say na timi eye adwuma nya akatua eso omo so omo ma yie eno na obi a osan koye kunani epanya den o de reserve osika na o de be kwa yaresabia no fa hwa o ma no na bra ye ma wondro free okay na massage no so say free yeah massage no so free obi biara obi hia massage na atimi aboa ma ayaresana atimi aba no ye na massage free enti massage no so ho what you say okay massage nso wo ho ai nso free pa yi afi me ma ne de ne adenti na be ma bi ne yere wu a ono de won ka na wo ka sa asem no na metwa wano a me besi mu na wo kire ma adenti a wo se emema no na me ka se eye dan a ye wo bi a ye fa ne se sa wo hwe vulnerable a omo ye vulnerable pa ewo society mu se ka se vulnerable a yewo emma nyina omo a wo mo mobopa omo a bibia ni omo kwa hohiahia mu okay emma eyisu echusu emma enkwada the aged omo a mrofo ne friend say nkokrafo ene wo mo yade bi omo ye disability what you say but say ka say omo ye very vulnerable pa na omo a ye sen yi mu a segregation no ye be ka say omo ye akunafo ene omisia no omo se na very vulnerable pa wahu yan fa ne say omo yi obi a ye disable esi honom no omo yi obi a ye ajankasi friend say kunani esi honom a okwacha omo ade obe ka say obema disable no na waja kunani no aname boa sure because when me say kunani ni de ono betuma ya adwuma entuma disable no say ta hu omo krom tam dia obetimi ye betuma cheche omo sika sa no mo de obi kura timi egi size ka no no mo sidan obi kura aboabo station what you say abrosan ya wakukura se watoka asim ye no de mankofo ya adwuma ma no so what you say wada so te kwan no ho sere but kunani no ono ntimi nkosere omega say ntimi nya adwuma enso ebia na ono so obiri ne moja nipa so enso no de onamu no so what you say enti se ka say ye de ma obia krampo a ye benya obia ometo a yampia na say obia amomfo be ka say ye krampo ye nim de esika ye so what you say enti na e wo say yetimi eboa omo ye very vulnerable okay akunafo ene emma ene enyanka
Yeah, omunye ni 18 years. Mo ndi 18 years. Doc, obi baby say ya kasa da ben na dwumadie e baso. Le be baso nso a mo wo specific branches bi a mo ye no ana say all the branches the nationwide na mo ye no. Okay, date no porting no. Eh 1st November. Oh, 1st November. Memenda ya edi animu ya. Memenda ya edi animu ya. Wow. Memenda ya edi animu ya. Wow. Yama atiefo enti ne ye. Yanka se memenda edi animu ye na chide dabi. Ya se memenda ya edi animu ya. 1st November. So unim 1st November krampa enda ya memenda na watching. And then so see 26 October. Endra na ya memenda. Endra memenda and na watching. Yes, endra memenda na watching. Ti aka 6 days. Sawe penalty. Okay. Enti etwamu a na atwam. Etwamu next year. Na free screen ya and I call Dobe market ya. If you are there ben so yebekwa Kaneshi market. Nti e ba ya na de chin ya na mo ye. Yes, na free treatment. Free treatment. Enkofo wo mo e ba ho na nipa ho dodo me kwa ba wa ma de chin ya na dom ebegu ase o mo sa ba be free treatment na sante. Etwemu. Won sa na tie. Won say time no so 7 am. Anopa no so. 7 anopa 12 friends and 2 p.m. We are no me no. Yes, no me no na yapon. Okay. Won say yeah free screen na no ya no. Ye hunu say time a yanka ye pesa ye pon no. Mo nyam ya nyam pon sa time no. Ama ye ko animu mpo eno krampo no ye wie na birum da se ba. Tama kokora na almost 6 o'clock. Enti ya mpon a obi be ka say ana mutimu ede ni ade. What you say? Enti say ebia wamba time a ye dia to akwamu say oba ye be hwe yie na. Na say bibia ni a ense say ode sobon be boy den e be boyen. Because time no ye 7 ekosi awia 2 o'clock. Anapa 7 ekosi awia 2. Enti say wamba within sa time range no. Na say ebia ode tifia na about 3 afi na oba na say ka say yapon a ense say ode sobon be boyen. E ho na be hu say ana mo se yamra fe ya ba mo pese o mahwe ye o sa be bo abubu kura na ene misika aka nyina kura na msade ye eska misade ba ye. Yes, enti se dok obi ba na se within time frame no say waba to abobat o the queue ni mo anase o the santin ni mo a mo be hwe no ansa na mo firi o anase. Yes, say two no bonus so that so queue no mo nkwa de a e wo say hwe. Okay. Yes, say two no bonus so that so Udi santin wabadada. Okay, nya fe na oba. Nya fe na oba. Waba tu abona waba mpacho. Nya ye mfa wonka ho. Ba se tu no bona so wo mu dada dia. Ana de ye be hwe. Okay. Enti wo de wa hwe o hwe friend some video na wo TV no so a. Sompa TV TV. Eno bi na etwa gu so. Yes, obehu se nipa no dose pa yi. Enti se nipa no dose sa na se ye hwe mo sa kosi tamo a ye ka se ye pon na. Ka hu se omo ye consulting wona omo ye lab omo ye massage titru omo nyina no ebedu samre na omo abre what you say no omo abre enti say bia every samre na ye kasa ya pon no nyina no so mba hwe okrampo a na a say omo nti na omo mu ye den enhwe na omo ye exhausted enti ya ebia na omo nkwohwe atwetwe no ebia na omo nkwohwe hwe papa bia na no so akoya ade wo ho ebi so ana nya boa pa ye bre no ma bre bre no ma bre. Okay, because nipa no doso enya easy say obetuma hwe nipa be 700 a day so what you say obehwe nipa be 700 a day enya easy so mo tete Sompa TV ni Tarawan TV video ya ye hu nyina no da kope no mo ba ye no na mo ye bi no na o mo ba ye no sa pepe. Wow. Enti se wo hwe nipa mo doso sei na se o wa mantem na o ka se ebia o be later ka hu se o de o be duru na se ya to gate no mu dia na kire se no ano no because one ka so timu se by the time I be wie na ya bre what you say enti member after 2 bi ho betina fie saa na me call this time ani pe be do so o krampo ba ntem pa krampo na wo be ye ntem na wakọ ba bia o pesa wo ko bia se me hu se mekofo bi omu shema ko ntade ni bi. Yes. Omu titi hwe anopa no mo pon asole na omu fa ho. Sanity. Tu ko ntam an wanya kwan ntem. Because oba ntam krampo na
labs na ebe ye wo no ebi ho no ma between friends say friends say 7 8 9 10 mu ho no and I bet my money accurate result per year. What I say, everyone say sugar say about 11 12 ekona. When did you crumple? I share sugar no crumple. I be an accurate result. Okay. What I said because a banana be an glucogenesis be set in. Now money per na kase produce no sugars be a good blood no. And tient me accurate results. And to ban term say sha sent temwa. Na also bet me anya results ni ye. Na yetimi dia sa ya de na mana den. Atimi akọ we 5:30 me ne wa na nka maduru ho sa eno nti na omu ba ya papa we ye na we agye ama we baton no omu wi ana doctor receive ne doctors ahodo na o masom no omu wi ana omu de amount gift mo for massaging. Yes, na mu come baby massaging. Wow. No, see date ni so biem ene timing no. Yes, date no 1st November memenda be memenda Endra memenda na watching. Endra memenda na watching. Ye na kwasie adwoa da benada ukuada ya wada fia da memenda. Okay. Yes, enti memenda de men ka say last ye no the following week na the enti America say the following week na obi bae. Say enya omu nyina na 10 ntem. So what I say? Ya tell. O tete mu ka na nyina na 10 ntem. It's not say na mo ye. Aha. Enti ono so be gina na de. Enti wo ba na se mre no twam atwam. Okay. What I say? Ana your branches say wo Ghana fana nyina no. Okay. Ya be ye no memende ya. Memende be ya. Enti man ka say o de one tin ntem ne ade. Aha, memende ya your branches nyina about 15 branches and still counting no. O de oba ya so ye hono ma ba bia wo bia no. O so benya wa yaresa. Abra oya kunani nko ade anaso oya janka nko ade. Okay. Saa kwan no so no na yetime di aboa. Afeye mo bo branches no na omu hu ba bia omo beko de ben no. Okay. Enti yem fitin ase wa Accra ase no. Accra Central Hill Runabout. Okay. Central Hill Runabout. Omo ana omo nim pa se ye wo dome no. Pa chomen kwotena dome. Eye Central Hill Runabout. Okay. Obi ohono ma ne ewo ne timu de I say, oh, minimum be omo on 10 you. Or Jane say your dummy. No, about how can say, oh, now so no more has said, we ban here, sad direct no. So, first man, the Hayana Nami Bo. It's more Tantra Hill Runabout. Yes, Tantra Hill Runabout. Who free circle and as such more neighbor. When sending for so wa. And the cramp will be free, say, or no, or fanco. Okay. Now, no, himself or the medada. And I missing a children said, David, you have free domain. Oh, crowd, what bank chess and cowboy room about domain inside. And your Tantra Hill Runabout. Okay. And it's so free. I'm a summer side neighbor. Oh, dear, on your tra. Girlfriend station na omusi wo hono ma no twawonsam twaka kwan no mu ebra onsa bonkum so runabout wo na kwan ba bi etwam fa ho ewo ho ebra onsa bonkum so bon say somebody esi ye die na no bowura mu na je wa yare sawati ase won so a ofri circle side na eba no wo ya dru runabout na no hono ma no onifa so no ye somebody esi hono na so wa bowura na so wa je wa yare sa tema community 1 Roma ya asore da na chipe Olam Church and I say Olam asore da no na chipe enye ne school no na asore da no na chipe ena yewo Kaswa New Market kwan no so no New Market kwan no so no and I say Obom Road ho babia new ECG office yewo no ne hwe animu ena yewo enti udru new ECG office na animu no a odi bisa se 21st clinic wo en o mekiro nhwe animu be hu yewo ho ewo Kumase ehwan overseas Kumasi ehwan babia wo bia no fa trotra anasa wo fa car kase wo kọ ehwan obesi wo 21st clinic omesi wo yanim hope omfa wo ntra o kase obesi wo 21st clinic nkwa de a omfa wo ntra oboase court junction council quarters yes council quarters honoma ena yewo court junction ewo oboase go so no yewo go so abotanso go so abotanso Success FM anim ho ena yewo takwa Roman stores no ne hwe anim pe ena obehu 21st clinic takra de efie kuma number 9
if you come number 9 e watakra de Anaji station okay hono ma na obehu 21st clinic Nkranza children's park na nim hope anase enka ne GN bank dynamo no hono ma na 21st clinic say yewo okay Techiman Sunyankwan no so no Ajenkwa FM ne nchemu ho a okay old police station no anase enka ne GN bank dynamo honom ena yewo ewo Sunyankwan no so okay ansa na obedru market so free enfane say menka say hifampo Tumia side na ba o de wadru market friend say traffic light no oya tra market traffic light na oku anim kakra bi Ajenkwa FM ho ne nche ho no ma ena yewo okay ena saudi ko sunwane a teaching hospital and I say Sunyan regional hospital no okay ne hwe anim pe first gate no ba bi o mu ATM machine wo ba bi o mu fawura no ne hwe anim ho ena yewo okay brekum amangwase brekum amangwase Chris FM ne nche ho no ma ena yewo okay sanso na wo de koforidua koforidua Agata market ye ben o green dan no ewo Agata market eho ena obehu 21st clinic okay what you say enti you say free your number no 0540 311 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 0249 311 Right, Ebusia Dr. Yusuf Fena Yatenenka no annual widows free treatment program ya 21st clinic 9th edition way ene de etoson kono ya obabaze ewo omagana ene abibrem ni wiase nyina no wode emma na ose emma ekunafo ene enwisi anase nyanka omunya ni 18 years mfizye dunwotwe ena wo ye de amom free consultation free lab and free diagnostics and after free medications e ma unro kwa ye hwehwemu lab test ahodo nyina na woni doctor ko kasa after free massage so eka ho na de atwato okora edekora no e free lunch as a doctor mbesa maduane kwa enu mbesa maduane ebesa maduane first betma ye in the form of yanase snacks bi kura na ide edru hono ma kan hu se eden a bibi beko yefunu no mu okay yes okay watu ho na mo sa okay entu ba ntam kora mpacho ensu echi eden a bibi ebeko yefunu ni mu na 1st November na eba so memende di anim ya madaroma ewo branches ni nyina se na doctor esiaka no yenkwa ahoma no so wo asem bi apesa wo kan wo bibi apesa wo de kan ho ana se wo ne ye cha 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 na ememi no bia be free bia no ye behwe na yajo so 0260 196064 and 0260 196065 and a crowd dear doc na me dear wo de ma ye hwe obi baby saw mami hwe we say mami hwe we kai fache ye doc mami misa we say answer se obi wo ho na ebia obeba no na obebi sa se eho ye betimi ageme ato ho ana se momo ho ne de mo ngini panto ho ebia na yale ode ba ye e wo se otimi eda ho ana se bibisa akoso mo yes but the one thing is a question aya na amafo eta bisa pa yi afra ma memfa we say emra sese answer doc hello mpacho good evening too bad doc yenkoso na homa na teko a question aya na amafo ta bisa pa yi that osha 21st clinical your branches no do na your engine pa ento ho your engine pa ento kafra okay hello Medofon Pacho, good evening.
If so, there be a yarn say, whom yarn so a doctor bit me at it. Doc, or someone whom we are the moshe. Mpacho Dabi. Okay. Oh, say, my men far away and to ja. Ayana yare ahudo bebre ohonoma ayana ehunu se ehunhumu yade nso na entesa okay but aya nyankopon krampo se yemfa kaiser de mayede ema kaiser okay wase oboa de oboa no ho se wankasa ogitum krampo se yade na aba wa kwan mu no eye spiritual ayi krampo na ka hu se normal edisa ehunhumu yade nyina na ewo haban mu enti a wokọ obi a o spiritual father bi ho krampo na say obesa honhum yade krampo a odin haban na dijuma to me won haban mu yes to me won haban mu pa okay beti say tamia wuni na asofo nyina no okay eno na ede ye nduro no mate enti se wo pesa wo sa o yade nko ade a ya se nyankopon say tu ho anamo na fagidie cha de etachire na bo ho mpaye okay na wa fire ye so eden asa o yade ama mate mame fa we mra hello mpacho good evening Hi evening pacho din la passe ni fa na faka de aba la passe de mpacho o kasa wo ko ye friend is saying pokuase anase wo mo cars ni bia pokuase cars ni bia omo be siu e wo tantra he run about ho a wo mo siu ana wo wura ho why that's it yeah that's it so free my yemfa we say me pacho good evening odin baby akasa free me pacho le free and the pacho can free can so me pacho my ntio me pacho to me be so papa ni okuna o di be show so e ni be ba the tira na said doctor say wa wonim se wo ye kunani abra wonim se wonye kunani na oba na okunu wo a emfa so bo